MCA wa wodi ya KITHILI uria nowe mutongeria wa bara ya kai ndene ya mbunge kaunti ya Meru MWENDA ITHILI augite bota MCAs kiraba kubangira nandi ni kuona mbeca iria wodi batere gukinyirwa nicio chemirandi ni ukinya cionthe. ITHILI augite bagatigira wadi ni kwamukira mirandi ya mung'anajwa milioni 33 na obora tugwita na mbere bakairutanira gutigira mbeca ni kuongereka kinya mutuma atonyo tengeriene kagiteno kau augite gambare ya gavana KAWIRA ritena orito na ntuku nite kuraja karigi karia gwatirite kienda gwitethia gakagituka muthuri Muriuki na gutwachio na njira indiku. MWENDA ITHILI urane mutongerio wa barabara nini ndani mbunge ya Meru na kinyano MC wa KITHILI augite nandi antu baba kwa tambaru KAWIRA mwangaza badimkulu bagwirite muno nontu bakutho bena kesi kotini akioju no mwana mtu achurite murigine nomba kwa kagita konthe so KAWIRA araremerete kwithe ari ofisine aragware ofisine imurina chula dona murina otiro otitweka na KAWIRA otemya kwithira we na bamwami manyara na timu yeku yonthe bamakarina weva babo ande bakuria bakirumanga antu otemya kwithira bawirire twendera kesi ikoti kutweka no ntu kesi ikoti nende bwa tokuruma antu kwari orabo kwa tutirari machinga none bila tuina bio katukwenda Meru yona service na tukwenda Meru bona justice na maendeleo ya bakuritika ndene Meru bado darita KAWIRA ofisine no ntukatu muthura tomoinga no ntunara mari kuritira Meru ngwe so ndanda kwanda to icho nda KAWIRA akuthithia ithe cha kuidharadhara kenda ona bira kuia mbere yaita lakini nawe KAWIRA mwangasa kinyawaia waita no ntu no waita twakuthia to na uri twakwireza intumburi lakini otinto bya mumeru bicho gya muntu umubute muntu wengi muntu othiranitu na muntu ena meia ofisine inya koti itiwita boya antu au kuringana na MWENDA baugite ndwa yonthe ira bakorwa tekingi ni kona witi na mbere bogwita maturene no tiro ombira muntu ramba kundeliva mandate ya gavana no ntu already na impeachment process ite reverso utire koro reverso kutia KAWIRA gavana wa KAWIRA bila biweka ikete au ibyo uko ikoto onda winachio lakini it is for a moment na tuli antu bathire batukira tuchwa imaendeleo akitona antu batu bakara mzuri nondo the previous years na gavana the 2 financial years twaturo tenga mbecha totenga ngoya tuirare utenga totenga mbecha ikaura totenga tothiata utimurandi so turendo bwira 36 million to angangene che kumake budget antu betu to akaria na bukona mirande burebwire na moroto jojo munene ni gutigira mbetire CIATHURI milioni 33 cha gwita maturene igwitangugira kubaterie no rabagete na mbere bageta bakiongaira mbeca iji ya former governor KAWIRA aireke manto ya milioni 7 akaeresho akatoa milioni akawana na krata MCA milioni 10 milioni 3 yeta kembasare milioni 7 yeta ke development tenda kuria atire turi push to wito kwa na milioni 45 milioni to pushira milioni 45 twangangana chi ya milioni 36 taine ndi bakwarira manto ya milioni 36 chete ten ground ine tenda kuria mumeru iki agutha MCA oku elected and in county assembly beje ira chionde milioni 36 minus milioni 7 chiare witana beje uchare witana no ntu KAWIRA na aremete na beje umwanga tokulukia budget kinyume na wendi bwawe tukithikira interest cha mumeru so inkwenda kwira Meru batu ture MCA mwanga thai turitite ngwira bura tumbo tethia Meru no ndu icio tu in development twenda beje chita mashinani na milioni 33 tukaendelea ndio push tukaendelea kwa ile kinyanga bana mutuma anyumuma tukaendelea kwa ile bura tumbike wiki as many resources in ground in as possible muthuri Muriuki weru nyuma mutirijwa kangangi.